الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aray ɓawo en yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata Allah taguɗo en waɗi en bani adama ɓawo wadde en bani adama o waɗi en julɓe ɓawo wadde en julɓe o waɗi en e mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o aya mo Sheikh Dr. Bayllo jangani en ɗo joni kuntun khayra ummatin ukhrijat linnas en woni e mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin kono waɗani ɗum ɗon kadi shartiji tati sarti arano on ko ta'muruna bil ma'ruf ɗiɗaɓo on ko tanhawna anil munkar tammo on ko tu'minuna billah si tawi ɗiɗo tati timmi haray o woni kuntun khayra ummatin ukhrijat linnas si ɗiɗo manki haray o wonari ka ɗaɓɓa ɗon ɗon Allah inni nokkugo waltakun minkum umma yo wonu doy e moɗon woɓɓe hara ko ɗum ɗon woni golle muɗum ɗen si goɗɗo waɗi golle muɗum hara ko da'awa yo andu haray o ƴetti metiye gollal jiyangal e golleji annabaɓen alayhimussalam sa landama metiye annabaɓen hara na metiye mo ɓe wuuri rayno on haray ko noddangol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ko addi ɓe wodi noon e malaikaɓe tedduɓe yelinoɓe wongol e mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam hara ɗum ɗon no ɓurani ɓe hay wongol e ran malaika enen noon si Allah waɗi en ɗon haray ɗen yetta o Allahjo toro Allah kadi shartiji ɗi o waɗi ɗin yo Allah arsike wawgol timmingolli ɓawo ɗum ɗon juulen e o ɓurnaɗo tagi fo wiyeteɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no wodi ka miijitotoɓe miijiti firi inde nelaɗo nde sallallahu alaihi wasallam fi kala karamogoɓe go jaɓa hatta woɓɓe hino yiri non no famiri non gogo on tawo ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ada wiyede Muhammad ɓe ƴetti ko wiyete ko Muhammad ɓe firamo wo ko yettaɗo hande e jango so ƴetti o windi Muhammad ɓe taski e muɗum woko sura khalqil insan no bani adama on tagira non ko non woniri Muhammad so windi Muhammad on ha o gayni on darnimo on tawa e mimo hino nandita e hoore bani adama nden so ngari ka ha on ɗon ha sowo ɗon no nandita haray waka e juuɗe ɗen ɗo ɓe ƴetti mimo on ɓe waɗi ɗum ɗon ko yowodiri kon e reedu ndun e keeci ɗin ɓe waɗoyi daali on ɓe waɗoyi ɗum non ko yowdiri kon e koyɗe ɗen sedi bani adama on wo e taskande ɓeɗo jomiraɓe haqqillaji si a malete aduna e lakara ko be iwtira e ɓawo wiyeteɗo Muhammad ɗo sura makko on no inde makko nde windirte non ko non kadi Allah tagiri bani adama on ɓe dallinora e ɗum ɗo ka Allah daali e aya goo bada auzubillahi minash shaitani rajim qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni jokkelam min o wiyeteɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam si on jokkilam pellet on say non yuhibbukumullah on say non Allah yiɗayo mafhumu on e nder aya on fodde a jokkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam haray Allah on yiɗatama e aya go o addi firirgol oɗo o inni wo in tuti uhu son ɗoftike o wiyeteɗo Muhammad sarti on non si on ɗoftike mo tahtadu haray on feewi fodde on ɗoftaki mo haray on fewari alaka peewal wawato heɓorade hara ko peewal nafay ngal aduna ngal nafoya lakara sina iwtirgol ɓawo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah arsiku en yiwgol sunna makko laaɓuɗon arsika en kadi wawugol jokkugol mo hara kono teren on joɗori non ka hoore rayije fi honnon ka raati o gokkun tun tere wangal yanayi sunna on kadi ka wuupi gokku wo haray hande kadi haray o falaka
oɗo noon ko hanaɗo juulede e muɗum o hanaɗo du'anede kadi du'anagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko dewal juulugol e makko e dewal koye oɗo tun Allah inni mimmiɗo wadde gollal malaika ɓen wadde gollal men fo men hawtiti meɗen wadde ngal gollal onon gomɗinɓe ɓen foppu kadi wallelan waɗugol ngal gollal naafi Allah o ronkay kono o huyi faabo ka ngesa makko ko honɗum woni ɗum ko juulugol o e oɗo inna allaha wa malaikatahu Allah e malaikaɓe makko ɓen fo yusalluna ɓe addi siha on kadi sihatul mudari naade ɓe juulino hara gasi ma ɓe juuloye hara arode ko hiɓe juulude ɓe juuli hiɓe juulude ɓe juulay taƴodirta kadi yusalluna ala nabi hiɓe juulde e makko o inni homɓe kadi ya ayyuhallazina amanu kono yo gomɗinɓe kala anduɗo no gomɗini Allah gomɗi malaika wuuri seeɗa ma e pooma sallu alayhi juule e makko wa sallimu taslima iɗe wiya sallallahu alayhi wa sallam kamɓe tigi ɓe maaki wo akthiru salata alayya wo hebbine juulugol e an min muhammad laylatal jumua wa yawmal jumua tentini noon jemma juma e ñalorma juma fi honɗum ko juuloton e an kon weeɓitantelam kala juuluɗo yango hiwrilam min kadi mi ruttay kadi salminago ko salminiran ko sallallahu alayhi wa sallam aray seede ɗum ko dewal ɓe maaki e hadisi go firgol ko ko mi wowli ɗo man salla alayya salatan ala sihati nakira kala juuluɗo e an juulande wotere pet siha no ardiri o juuti o raɓɓiɗi sallallahu alayhi biha ashara haray de Allah kadi juula e makko nde laabi 10 si Allah non juuli e ma hara yamalama ko inata mi yaafike ma mi yurmama ma mi dandima yiite mi hokkima aljanna kono ɗo Allah juulirta e meɗen ko yo dande ko boni kon o kama ko moƴƴi kon haray juulugol e nela sallam ɗum ko dewal haray ɗum hina shirku ɗum haray hina bida yo Allah dandu goɗɗo o nodditade sunna yankejo hara o mara wirdu ngu o waɗata e juulugo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo ari no inni mi juulay e ma naya ɓangal fop e tan an on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki no moƴƴi kono sa ɓeydi ko ɗon ɓuri woni mi waɗay tatabal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki no moƴƴi kono sa ɓeydi ko ɗon ɓuri womi waɗay feccere nden ɓe maaki sa ɓeydi haray no moƴƴi kono ko sa ɓeydi ɓuri onni mi waɗay awa ñallal ngal fo tan an on fop hara ko juulugol e ma on sénéral sallam inni awa jooni noon timmi haray joni noon timmi hara ɗum ɗon tun landaki kadi hara ko be salligoɗa landaki so tawi be wonda e laaɓal landaki so tawi kaka juulirde landaki so tawi hinaka juulirde ɗa fewti qibla ma fewta qibla ma siko sonnajo himo fiilade ma wala fiilade ko wiyete ko zicre jantagol inde Allah ko dewal gotal pet tawata ngal hato jina ko be tun on tigi laaɓa on toon si on ti woni e laaɓal ngal haray ko ɗon ɓuri e moƴƴude kono noon landaki ɗum ɗon ko ɗum ɗo woni jantagol Allah subhanahu wa ta'ala yo tawa e muɗum juulugo ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngol juulugol ngol ɗon kadi no natori ka zicre ko nanten en fof ɗen jogii soholaji ko wiyete comme probléme ji mapundeji andeji ɓittendeji harka wonkimaɗa ɓitti hiɗa seytini hiɗa soñji ko hunde wotere pet wawma ittande ɗum ɗon hara yahaari ka docteur ko jantagol inde Allah ko Allah daali ɗum o inni ala he faame bi zikrillahi ko sabu jantagol inde Allah pet tatma innul qulub ɓernde ma ne deejirta a nodday Allah tun o itta koni ton kon aron kay mo noddude tun seytani ara colère wingin ɗuuɗa seytani on ɗuuɗa tikkire nden ɗuuɗa miijoji bonɗi ɗin ɗuuɗa sonja on ɗuuɗa ɗon hara ko anga seytani woni gerdude nodda Allah tun seytani potto Allah subhanahu wa ta'ala on o ɓaɗo tun o ittanama himmeji e sonjaji e soholaji kono so tawi a jantata ko inde Allah haray morsani Allah inni allazina amanu ɓen gomninɓe wa tatma innu qulubuhum bi zicrillah ɓerɗe maɓɓe ɗen no deeƴira sabu jantagol inde Allah ala he faame ala bi zicrillahi tatma innul qulub ala hay hunde ko ɓernde deeƴirta ɓuri jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo fof neɗɗo mo hani heɓugol ko wiyete kon wird o duumo e on kadi bimbi e kikiɗe hara on non on o wopata no ɓurna ɗon ɓe maaki wo hayrul a'mali ko ɓuri moƴƴude e golle fof ko adwamuha wo ko duumingal ngal wa in qalla hay so tawi ngal fanɗi ñande ɓe hara ko yawɗa yaltugol o yawɗa yaltugol bimbi hay way astaghfirullah wa atubu ilayhi hay si tawi ko temedere o fanɗi o ko fanɗi walla ƴettatama 5 minutes hara e gaynimo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ko 5 à 7 minutes ɗum ƴettayma ko neɓuɗa woto hara o wirdu ɗon hiɗa duumi e makko
hara on non o mankata quelque soit no woniri on non o hiɗa andi a waɗay duumoɗa e makko ko ɗum noon kadi woni ko ɗaɓɓa kon kadi na waɗugol hande guluje 10 lutti kadi duuɓi 10 kadi si wattoya la duumo e muɗum siko 10 watta pette ñande ɓe wata o manko ɗum mawɓen ɓen ɓe makay wo ko ñore hebbinta maayo ñande ɓe ñande sino sintude seeɗa ñande go a ndaroye tawa heeɓi ko yarete hande kadi duwoluɗen juumugol oɗo anden malore men nen fof heɓoygol aljanna on fof ko sen iwtiri ɓaawo oɗo yo Allah arsike wawgol iwtirgol ɓaawo oɗo ka konngol e ka kuugal yo Allah arsiku en iwtirgol e ɓaawo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jokka sunnaji makko kanko e sahabaɓe makko o moɓidiro enen e makko kadi ka aljanna makko ɓurɗo e towde ñande tawata jawdi nafata ɓiɗɗo nafata ko dafata wonde ñande kon arɗo ko Allah e ɓernde hisude e shirka ɓaawo ɗum ɗo duwanoɗen sahabaɓe makko ɓen fof ɓe yettunoɓe jiije muɗum foppo yarni rewol islam ha ɗum hewti en ɗo hande en toro Allah yo Allah on ɓeydan ɓe jamɓe kisi en si ɗum no feƴƴi inchallahu duwanoɗen hoore meɗen duwanoɗen mawɓe meɗen uruɓe fatiɓe torɗen Allah yo Allah on ɓeydan ɓe jamɓe kisi e kaɓe woni ton si ɓe sattede yo Allah ittuɓe ɗum naɓa ɓe e newede haɗa yewtere nden hinde yiilo e toɓɓere wotere luttunode hanki ko yowdiri kon e ka khutba mi jokkito ɗon seeɗa e nder 2 minutaji luttuɗi ɗo hanke yewtuno toɓɓe 4 wawayde wonde sabu ko udditi arsike bani adam ɗum no wonno khutba on resumuɗen ñugguɗen ka khutba ɗiɗaɓo toɓɓe 4 wawayde uddude arsike bani adam hara haysi tawi joni arsike on o heɓike kono Allah itta barki e makko few jawdi ndin no ɗuuɗi kono ndi waɗaka barki fi honno jon jawdi fawtaki laamu ngun hino woodi yo kono jon laamu lanɗo on fawtaki gandal ngal hingal woodi yo kono tigi tigi on ayyata anda ko gando haray neɗɗo fof neɗɗo ko wiyete jawdi wiyete laamu wiyete gandal wiyete jahu e nayewu ko yewgol mango ɗum haray neɗɗo fof hino faala ko heɓuɗo mo heɓaari jonnon si Allah bagorima o jonni maɗi no wirnoɗen noon ko ya yettirɗi Allah ɗi ɓanga e ma ɗi feeña e ma hara wona wondude e bungugol sifa ko garuna heɓuno kon inna allaha yuhibbu iza an ama ala abdihi an yura atharu nima Allah no yiɗi de so nemini bani adama nema mo nemidirma o yo batte nema on yi'e e ma hara wona innugol kaari no jangi kono innata mo jangi labaka hara sa yi gando tun a andi tayki san fi Allah hara no karamokojo yira tigi tigi on fi Allah jantete no lanɗo yira tun ande tigi tigi on lanɗo on hewti si marɗo on hewti tun haray seeɗa e seeɗa ande vraiment mo Allah on nemidiri jawdi haray hewti siko mawɗo on kadi yiya tun hara tigi tigi on fof memminoto mawɓe ɓe senike kono si tawi ɗiɗo fof feeña e jommuɗum hara hay hunde sansata e makko sansata e yimɓe ɓen haray Allah waɗi nder ton joni noon ko ɗum iddata barki si Allah okkorima ɗi nemaji ɗo ɓe inni wo ko toɓɓe 4 toɓɓere aranere nden ko hunde nden wattanta hakkille muɗum tawata hina hunde kelɗande bani adama go on ko honɗum ko nawmu sabah hebbingol ɗanagol bimbi hara ko ɗum woni golle ɗe Allah itta e barke ko wa heɓaɗa kon bulo kay kadi ko wiyete kon arsike go'o juulatake e leer subaka on taw si subaka on juulama kadi ko assalamu aleykum hewti kadi suri e ley cudda kadi haray moƴƴari nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki wo ala wo e ñalande nde wetata bimbi sina Allah tippina e malaika e ɓe ɗiɗo Allah du'ano oɗo Allah inna o malaikaɗo yo du'ano oɗo o malaikajo ɗo yo huɗu oɗo na noon yaye to taweɗa e ɓenno ko ɓennon allahumma ati munfigan halafa oɗa talafa ɓe okkitirayɓe lontinanɓe ɓe jonnata haray tigi tigi on ɓeɗo kadi perdimɓe kadi ko ɗum woni mana hadis o joni noon neɗɗo on ɗon bimbi si goɗɗo salmini subaka innata ñande be ñande kono wonde fowto si tawi ronkire no ɗuuɗi masalan wona suumaye goɗɗo waɗi qiyamul layli sulliki ha gayni juuli subaka oɗon wawi hade waalo o rewi jemma kono si goɗɗo walike ɓaawo geeƴe ko so docteur o wolɗo ko o hari o ɗanike ha subaka feƴƴirima o continue ɗon oɗo haray tigi tigi mo woni sago cheytane fiyon non waali ɗo o cheytane aray haɓɓa mo piɓe tati inna ko yaɗano kon ɗum firtata ɗen noon ko sa fini a jantike inde Allah ɗo woni go'o ɗiɗi a salli goyke haray firti finde ɗiɗaɓere nde tammun ɗum ko so yehi a juuli haray a firti piɓe ɗen tatino ñallal ngal fop wonay hara hiɗa softi
yon non ɗanagol bimbi ɗum na jikku julɗo non na comportement ko julɗo haani siftorde na ɗum ka subaka salmina ino woodi ko gereteɗon waɗugol askarji jantagol askaru sabah waɗagol wirdu istighfar juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jangugol qur'an joɗagol ɗon rewto ɗon ha nange ngen fuɗa immoɗa waɗa darɗe ɗiɗi ko wiyete kon walluha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki man salla al fajra wonɗo wo wonɗo juuluɗo subaka fi jamaa riwaya go ko non arde e nder julde jamaa noggoɓe andi man salla al fajra tum kala juuluɗo subaka wa qaada fi majlisihi yazkurullah o jotti ka o jooɗi ɗon himo jantade inde Allah hatta tatlu ash-shams ha nange ngen fuɗa si nange ngen fuɗi kadi o acca yiro embere ko wiyete kon 15 minutes fino famire nange ngen feƴƴira ka fuɗugol ɗon feƴƴinira 15 minutes siko 00 nge fuɗata watta 15 minutes immoɗa juula darɗe ɗiɗi pette anni e walluha wo baraji maɗi hino fota wo baraji hajju hara ko tamma ɓurnaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe filliti ɗum kadi laabiji tati hara ko timmi sabu kun gestu humma to so ɓum ɗo pette sabu ko accuɗa ɗon kon ɗanagol si a gayni ɗum ɗon ha gasi a walike ɗon ɗon a ɗanoto ɗon hara ko ɗoygol fotugol Allah hino weltanema hiɗa windanede baraji ɗanoɗa kadi Allah itta malaikajo wara o opéra ma ka ɗaniɗa ɗon o itta kala ko wiyete ko ronkere ko wonno e ɓandu mama fina tawa hiɗa softi seytane ɓaɗotakoma malaika ittanima ronkereji hay hunde ñallal ngal hara hiɗa welti a windanama baraji haray toɓɓere arane nde ittene nden barke arsike bani adama ma ɗum kadi haɗayne nden arsike bani adama ko nawmu subah ma nawmu sabah ɗanagol bimbi woni go'o toɓɓere ɗiɗaɓere nden wo ko qillatu salah ko fanɗugol juulugol ko faalaɗo fanɗugol juulugol ngol ko naafilo ngol no woodi woɓɓe ɓe naafiri wotuma suumaye hewti si suumaye hewti ɗon ɓe ala mankude kono si suumaye feƴƴi habbuɓe kadi l'année prochaine si tawi balɗe ɗe lutti kamɓe naafugo haray ɓe lanniɗi joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam goɗɗo arno inni toranolan Allah fiye wondoy ka aljanna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe innanimo fa inni ala kathrati sujud min kadi mi torikema walliran fiyo mi interférene wondoyen ka aljanna hebbinan Allah sujjugol hebbinan Allah naafugol woodi e imamujo goto e nder duuɓi 4 woɓɓe ni ko imamu Ahmad bun Hanbal o ñande be ñande o juula e darɗe 100 naafilo jemma be jemma o heɓayɗen no gurnam makko imamu Shafi'i woni duuɓi 4 salligimo salligori geeƴe ko on o juuliroyta hande kadi subaka e nder duuɓi 4 imamu Shafi'i rahimahullahu taala suumaye be suumaye o tippay qur'ana on nde laabi 60 si tawi hina suumaye ñande be ñande o tippay alqur'ana siko suumaye o tippay nde wotere ñalorma o tippay me kande wotere jemma karamo ko ɓe ɓurɓe hewde ɓe jogiiɓe darsji si yehi ha suumaye o naati haray ɓe darni kala ka ɓe jannayno hande kay ko lutti o ko janngugol deftere Allah nde imamu Shafi'i ɗum ɗo inno wo Allah yiɗinilan ko wiyete ko janngugol alqur'an neɗɗo si Allah yiɗinima janngugol qur'an andu a seedi ko wiyete kon sonja ka yawɗa wo ka yawɗa haray hoore ma nden hinde welti a wonata neɗɗo hara ɗo yogi susi kono musidɓe julɓe tedduɓe ko iddata susi e probléme e andeji ko Allah si tawi a suusay Allah wona ñallal timmungal o yewtani e ille ala ko yewtir toon sa janngu qur'an wona yontere timmude a janngari qur'an wona lewru timmude a janngari qur'an a janngiri qur'an o hitande haray ko honno ɗi probléme ji e sohlaji e andirta iwirta hande Allah newi ni piijiɗin ɗo ka téléphone hummaɗo a jotta ɗo jangga qur'an hara ita ka nder auto ma jangga qur'an ka nder métro ka tram ka bus kala ka wonirɗa hayɗa wayɗa jangude deftere nde naynigol tumbe yefontoya mushaf on hande kadi ɗum ɗo ko Allah newini ɗi piiji ɗo woodino e sa'iji arayno wanda Fuuta Jallo hara tiwa diwal fof hara ko goto pette wawi wadde tafsir ma diwal fof hara goto jogi wano kamilure timmude ɗum ɗo fof Allah itti hande kadi pay kon ko yiwɗa ɗo wo ka téléphone makko ara mo jogi to qur'an on timmuɗo ɗawa yaade ɗo are ɗo haraɗa habbi ɗo biso allo ga retardi maɗum ga waɗa ratringal 10 minutes de 10 minutes no timma ko fandi ara heɓi hayso ko rubu goto jangaɗo ma nisfu goto ma juzu goto jangaɗo ay wowuɗo jangude tigi qur'an a jangata juzu ɓuuri mintaji 10 hara kadi ko bitta juwiɗi jangirɗa haray ɗin noon ɗi perdari ɗum kono so tawi a jangata qur'an ko honno nafirta
rewtagol qur'an kaka naafilo woni ko rewtete naaka julde farilla ta goɗɗo feƴƴin ɗo feƴƴugol juldugol jama ɗo joni hollahimo honji qur'an laha ɗum tawaka e dina no ela sallam no maaki kala almiɗo yimɓe haray yo raɓɓinni ina woodi toon nayeɓe ɓe wawata wondugol e salligi e ronkuɓe no woodi toon wonɓe e seteyagal no woodi toon kadi jogiiɓe haaji hoye muɗum hara noon na kadi julligo subbuhu e robbuyi wasay ndeno gerto hino moɗa laha ko foti ko ya raɓɓinɗino hara a son jaari ɓe kono na yawnugol kadi ha ñanɗe ruku on e sujuude o ronka timmugol si imamujo turiki e koppi subhana rabbiyal azimi kanko so waɗi laabi joyi haray hawrani ɓawoɓɓe laabi tati so sujjoyi ka leydi waɗi subhana rabbiyal a'la laabi joyi haray hawrani ɓawoɓɓe laabi tati ɗon haray feƴƴitari juutari raɓɓiɗari hunde julde ɗon e la sallam ko ni ɓe julɗirayno ɓe juutintano si wona hara ko naafilo amma noon si tawi hara ko naafilo ɗon haray rewtoro no falɗa hiɓe ƴettayno darde wotere ɓe ƴetta ɓe waɗa fatiha ɓe waɗa bagara ɓe watta ala imrana ɓe waɗa nisa ɓe waɗa maida ñande ko ɓe julɗi abdoullah ibnu abbas nde ɓe gaynigol suratowol ɗo o sikka ɓe turoto joni ɓe nangana ngola kadi woodi goto e sahabaɓe radiallahu anhum ajmain ɓe inni woɓɓe ko abdoullah ibnu mas'ud waɗɗo qur'ana on fof witirire wotere pet witirire o lappi ɗum no fof witirire wotere o gaynde ɗon tigi tigi on sallino inde assalatu hayru minan nawm ɓeɗo woodi waɗiɓe ɗum no hara ko an tun a lorata goɗɗo l'islam ko wi la darara wala dirara wata lorrude kono noon wona ya jaɓu kadi lorrede siɗa wawi sakkade hara lorraka haray ko ya wakkilo won ɗo woni toɓɓere aranere nden e ɗiɗaɓere nden ɗanagol ngol bimbi ɗiɗaɓum non kadi fanɗugol ngol juulugol kadi neɗɗo fof yo eto heɓa ko naafa naafiloje ɓurɗe fanɗude ɗen ɗe ɗaɓɓira ɗen ɗen kanela sallam maki wo man salla lillahi fil yawmi isnatay ashrata raka banallahu lahu baytan fil janna o wonɗo naafanɗo allah e nder ñallal ngal darɗe 12 ara ko en no sunanu rawatib o allah mahanaymo suudu ko aljanna ko en no ɓuuri e fanɗude wata ratuɗen no sa yiɗe ratugol sabu occupation ma sabu golle ma sabu leytugol ma sabu ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo eto hettitaɗe jemma wondude e anniye darɗe ɗiɗi ɗe ruƴƴataɗen ado subaka ko ɗen noon e la sallamaki raka'ata alfajiri khairum min ad-dunya wa ma fiha baraji ɗen no ɗiɗi na de baraji subaka on ko baraji darɗe ɗiɗi ɗe juulataɗen ado ɗe ruƴƴataɗen ado a julde subaka wo khairum min ad-dunya wa ma fiha baraji majje hino moƴƴi ɓuri aduna on fof e kala ko woni e majje si hawtidirama ko ɗen noon woni ɗi go'o ɗiɗi on tigi ruƴƴa darɗe 4 ado o juulude fana o ɗon woni 6 si fana on salminama ko ɓuri e fanɗude ko waɗa darɗe 2 woni 8 no woodi nokkeli goo ka watta darɗe 4 ɓaawo sa salmini fana wonande juulayɓe wallu haa ɓe si ɗon feƴƴi sa salminoyi futuro on juula darɗe 2 woni 10 sa salminoyi geeƴe ɗen kadi waɗa darɗe 2 woni 12 ko ɓuri jiccude e konguɗi karamakoɓen ko ɗi ɗo wiyete sunanu rawatib on ɗo ɓe kontari ado alansara on ɓe kontari kadi ado futuro on ka ɓe no mari golle mum feere 4 juuleteɗe ɗen ado alansara ko ɗen ɗon e la rasul sallam maaki man salla arba'an riwaya goɓe addi rahimallahu imra'an salla arba'an qabla al asr womi toriki allah yo allah yurme kala on neɗɗo naafuɗo darɗe 4 ko adi o juulude alansara ɗen no mbaraji muɗum ko feere ɗe taworaka e ɗe darɗe 12 ɗe ɓe makiɗa ɗen non ko feere amma ka futuro ɓeni si noddinama bayna kulli azanayni salatun haray hakkunde kala noddinanuji 2 haray yo on tigi juulu azanayni on ɗon ko noddinan ɗum e darnandu ɗum kala si noddinama ɗo yo darne eto heɓa darɗe 2 ka futuroɗon non e riwayagoɓe watti ko liman sha'a ko wonande kala o yiɗuɗo kulol fi wata on tigi naafu e sa'iji ɗi hanaka naafede e darɗe ɗo joni noon siɗe wopirima ñalorma on aray sunna on no jaɓi ya yoɓituɗe jemma wondude fiɓugol anniye mi heɓuno ka fana kono mi heɓano ka futuro e ka geeƴe ma mi heɓuno ka futuro e ka geeƴe mais ka fana o mi wawano heɓude aranɗe ɗen e sakkitore ɗen yoɓitaɗen noon hande kadi ado a walade nemaga subaka ha kikiɗe o ndaara si tawi o ndaari o tawi ko dewal allah ngal ko waɗani allah kon ɓuri e ɗuɗude o inna alhamdulillahi rabbil alamin o feƴƴa o waalo so o ndaari noon o tawi ko dogi fi aduna kon ko ɗum ɗon ɓuri ɗuɗude o immo o wurnita jemma o inna o anda fi hon non jemma goo kay si tawtaymo
wata nyallangal few perdirmo jemma on kadi woni kadi perdiramo kadi o immo o wurnita jemma on hande kadi on say non ɓay ɗum ɗuuɗi ɓe landimo ɓe inni ya amiral mu'minin lima la tanam ko fi on ɗum an ɗanota ko illa al qaylula tina ko wiyete kon qaylula o inni wo in nimtun nahara dayyatu ra'iyati wosi mi nangi e ɗanagol ñalorma miɗo halfina mofte ɗen fof mofte muhammad sallallahu alaihi wasallam o wara mi yeebiɗe kon ɗum lanɗo ɗaɓɓata e ɗoygol ñalorma lamateri ni foppo hino hato jiyano ma oɗo no toña oɗo no jatta oɗo no wujja oɗo no weela oɗo no nawni oɗo no piya oɗo no kasa mo be no hato jini e ma ya ñaaw ittanamo ande humum sa nangi ɗon e ɗoyɗi woni wo ko ɗum noon hatta mi ɗano ñalorma ɓeyni noon joni awa jemma ɓay ɗon haray na lamateri ni wo in nimtu nahara wo dayyatu nafsi si tawi noon mi nangi kay ɗanagol ñalorma haray mi yeebi hoore am mi dogi ñalorma on fof fi yimɓe ɓen jemma mi nangi e ɗanago haray ko hoore am mi yeebi ko ɗum kana umar la yanamu illa al qaylula ko ɓurno hewde ko ngo ɗanotano ko sina ko wiyete kon qaylula ɗum ko si on tigi soƴƴi ha gasi fowto ɗon ko adi alansara on haray ɗum no tawa e sunnaji ɗanagol ngol fewdodol haray ko ɗo wonno toɓɓere ɗiɗaɓere nden ɓawo ɗanagol ngol bimbi e fanɗugol ngol juulugol toɓɓere tataɓere nden ko ittata barki e arsike ko wiyete kon alkasalu ko ɗum woni parese yagal ngamelo amugol kañum no ami tun si tawi ko fewndo hiver no ɓuuɓi si ko fewndo été haray hino wuli oɗo no tawa eko ittata barki e gollal bani adama no tawa kadi eko uddata arsike bani adama neɗɗo nayo wonu amuɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hewno toragol e du'awuji maɓɓe ɓe maka allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dil'i dayni wa gahri rijal neɗɗo fu no hani dumagol e du'a ɗo ko boneji tu woni e mum min ko wiyete hammo e sunno e ronkugol e foolede e jasinede allah mi torike ma dandan ɗiɗo fop wata ɓe foolan hay sengo woto allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dil'i dayni wa gahri rijal wata nyamale den foolan wata mi woni neɗɗo huluɗo wata mi woni neɗɗo guddo wata mi woni kay neɗɗo fooleteɗo yomi woni foolowo ko wiyete kon kasal ɗum ko jeeya ɗum e golleji sheytan ka cheikh baylo yewti ɗo joni ko wiyete law wo fa inna law taftahu babu sheytan innugol jakami waɗayno ɗum simi anduno hara yawditi dammude sheytan ɗum na ko woleteno ko ya wi honno sa eɓɓani goɗɗo woopi ko ya wi qaddara allahu wa ma sha'a fa'ala allah on hoddiri koko yiɗi ko woni ko waɗi haray na yayno jaka ƴetten noon misal gotal ko ɓuri jalade hakkudeji meɗen fokkiten ɗo joni yahugol Liège ma Anvers ma yahugol ɗo hay so tawi ko Scarbeck ɗo ma 1000 Bruxelles ɗo hara ko ñalorma ma ko weekend leer mo fokkiɗa o ɓeyna ƴettengol lawol ɗo no fewndo ko leer pointage ƴettengol ɗo yaha tun ha bulo ko heɗe yeeso ayino mi yeetinoma jaka simi anduɗo mi ƴetta ngol lawol to no gasato kam mboti ya sala wolatake few ko ya wi qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala bani adama hadisi ɓurɗo e lollude ko wiyete tawhidi neɗɗo on sa faamimo a gollitiri on heɓata hunde ko sattiga wonkima yiwɗo mawo tawa hiɗa woni à l'aise hay hunde a sonaki hadis abdoullahi ibnu abbas radiyallahu anhuma oɗo o inni ñande go kanko e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe wondi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ko ayyo paykum ko ayyo suka mi jannete kalimaji seeɗaji ni ɓe fuɗɗori ihfazillaha yahfazka ɓe yahoy ha hadis o ley ton ɓe inni wa alam andu ko ayyo suka koyo fof sappa wo lawijtama'atil umma wosi mofte ɗen fof mogodiri ɓe innari gorol magol ma deyolngol ma siɓɓe maɓe ma guine yemɓe ɓe ko mofte ɗen fof si moɓodiri ɓe woni sengo woto ala an yanfa'uka bi shay'in fiyo ɓe nafe piwi hun gotum pet lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak ɓe wawatama wallude kum si wona hara allah windaninoma kun ɗon ñande heɓuɗa balɗe 100 ka nder renga yummama andi goɗɗo watama arsikude andi goɗɗo watama katude goɗɗo wata kadi jattude arsike ma on allah inni wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun ko dow ga woni arsike ma on e kala konko fodaɗa ɗum koye juuɗe allah woni himo halfini ɗum kadi wiyeteɓe malaika mika'ilu ko on o halfini o jonni fi sendugol arsikeji ɗin o wiyeteɗo mikail ma malaika fu en général ñamata yarata ɗanotako resata yeddata allah sifaji joyi ko malaika tun jeyɗi
enen en jogake enen ɗiɗo e waɗaɗi fuu en ñama en yara en ɗanoto en resa e yedday Allah kamɓe noon ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata Allah yo noon ɓe ko jogii arsiki humma haaju maɓɓe ɗum ta goɗɗo hulu fii ko wiyete kon ko wiyete arsike ɗum koye juuɗe Allah woni e to tun fii weltingol jogiiɗo arsike on ɗum ko Allah sa weltinimo o jonnete ko yonay ma kon ko yonata kadi par ce que himo mari ko lannata kadi ko Allah ini wa huwa khairu raziqin ko kanko woni ɓurɗo e moƴƴude e arsikoɓe kadi Allah himo serti laysa ka mislihi shay Allah ko hollituma o seytinanayma ko sa yahari toriɗamo bani adama ko hollituma o seytinanayma ko sa torike mo ñande be ñande okkoran tigi tigi on o wonaɗo e torede on o seytinayi Allah noon kanko ko sa torike mo ñande be ñande okkoran ko ɗum woni ko welatamo kono no woodi jiyaɓe gono ton o jonnataɓe buyi ko seeɗa o jonnataɓe par ce que himo yiɗi ɓe fiwata ɓe bew jawdi ko bewnayi ɗum almalu wal banuna ko zinatul hayati dunia nokku go ini innama amwalukum wa auladukum ko fitna jon noon jiyaɓe gono ton ɓe Allah yiɗi o jonnataɓe buyi ko jonnataɓe simplement ko fii ko ɓe surrora yimoɓe inni mako ba ko ɗaɓɓata kaka surro Allah ini ka deftere makko e suratu shura walaw basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu bi qadari ma yasha innahu alimun qadir wosi Allah yanyanno jiyaɓe makko ɓen o narɗo julɓe ndi ko jiyaɓe makko ɓen tew hara ɓeɗo ko jiyaɓe Allah no yiɗi ɓeɗo hiɓe yiɗi Allah hiɓe yiɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woso jonnuɓe jawdi ɗuɗundi wo labaghaw fil ard ɓe bewayno ɓe jokka jawdi nin ɓe telto dewal o ini walakin ko woni tum yunazzilu himo tippinana ɓe bi qadarin embere ma yashau kanko Allah ko muuyi konko faala kon na yeru ko ɓe faala kon o tippinana ɓe kadi yeru ko ɓe wawata huntirde haajoji maɓɓe e kala nde haajoji maɓɓe yani hara ɓe wirtotako kadi kala ko ɓe immani haaju hunkunkun laatoto kono noon ɓe heɓata jawdi ndi ko ɓe manire ma ko ɓe mara e compte ji e banque ji ko ɓe ɗo woni jiyaɓe Allah ɓe neɗɗo noon ko ɗaɓɓata dewal ko ha Allah inna oɗo ko jiyaɗo am nelaɗo sallah sallam ko ɗo ɓe litnoɓe wakkili ha Allah noddi ɓe ini wo subhanallazi asra bi abdihi layla o jiyaɗo am wiyeteɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam annabi nuhu oɗo kadi o rewno ha Allah e annabi ayyuba o rewi ha Allah ini wo ni'mal abdu o moƴƴi maccuku wonandela si yehi ha Allah inni an ko a maccuɗo makko o jaɓi andu pellete hara ya wakkilike e dewal ngal joni noon bani adama si tawi Allah no okkortema ko surrora wata ɗaɓɓu ɓuri ɗum noon si wona ɗum a wirtoto si tawi kala ko immaniɗa a wirtota ko haaji on o huntoto natuma musidal ngal e bolonɗa on fof moɓodiri si femba bobo ma on natuma musidal ngal fof e bolonɗa o fof moɓodiri si waɗa haaju ma on ko immaniɗa wo si ɓe faabikema o marsay si ɓe faabakima o marsay inno Allah a jarama ko ɗum ɗo woni neɗɗo woni ko ɗaɓɓata ko ɗum si tawi goɗɗo goto himowo wi wo la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin li kulli gadin risqu min allahi waridun o wata hulu ko wiyete kon basa ta hulu fi arsike wo ñande be ñande arsike ngal ñallal ɗon ko tippoto ɗum la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin li kulli gadin risqu min allahi waridun o sakkitoro ini wo inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun hande ko e asewe wonɗen hanki ko juma en ittuno koye soƴƴuɗen hirtiɗen wo hande kadi en itti koye en soƴƴi en hirtike wota hulu fi janggo e dimanche o waɗannoɗoma hanki hecci hanki ila heɓaɗa hande ɗa jogui duuɓi noga e capanɗe joyi ha yesso toon o ronkarima artigude ko fi janggo woni ko ronkanayma wota mapo fi ɗum wota ɓittin hoorema fi arsike on ta mapo fi arsike ma mapo si a waway weltinde on joguiɗo arsike ma on sa weltini tun jogiiɗo arsike ma on hara en waalo fawtoɗa kadi oɗo woni toɓɓere tataɓere nden ko wiyete kon alkasal neɗɗo wata woni amuɗo sa immanike hunde kadi ko portoɓe il faut aller jusqu'au bout toujours ko a yaw waɗa plan A plan B neɗɗo wala ta a jas wata ronku few ko mimminɗa ɗo on wallini yehu ko ɓeyni noon siɗa nangude haajuma l'islam on ko wi ko piiji ɗiɗi wo ma nadima man istakhara al-khaliq wa shawara al-makhluqina wa thabata ala amri kala ko immaniɗa waɗugol wo ko ya diisino taw taguɗo on landoɗa Allah ko wiyete kon salatul istikhara buyno néglige ɗum hunde wonde très très important
e hille hiɗe wadde istikhara si tawi ko investissement wonɗe wadde portoɓe kadi ɓe puusaye si tawi goɗɗo falama udditugol ɗo place ma waɗugol ɗo société ma waɗugol ɗo agence o yahay o lando taw wonɓe muɗum ɓen o yahay o lando expert ɓe si tawi ko darnugol suudu addu e joni ingénieur ji o daara nokku on ko honɗo bafeɗen duwa fewtirgol o daara leydi nin o waɗanama kadi honno devis on ko jilwata finance ude fi muɗum fi o hewtu ko faalaɗa ɗo siko daara joni noon ɗa kadi l'islam on inni o kala ko watta ko ya juulu darɗe ɗiɗi landoɗa allah allah miɗo faala de wadde nde hunde ɗo min noon mi anda mi wawata fof ko an woni ko wawi si tawi anni nde no moƴƴanilan ka gurdan en e ka baddane fiyake an allah mi torikema laatinanan nde si tawi anni ko contraire o moƴƴanalan ka dina e ka gurdan e ka battane fiyake an allah mi torikema ittu hakkille annen e ɗum itta ɗum kadi fof fi e an few lontina lalan ɗum ɗo ko ɓuuri e moƴƴude weltinalan kadi ka wonki wonɗo wiyete istikhara nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe jannirayno sahaba ɓen o salatul istikhara allahuma inni astakhiruka bi ilmika ha du'a o yaltoyi wano ɓe jannirayno sahaba ɓen noon kadi suratol si tippike ka qur'an kono hara yiɓe ɓen no fanɗi no weltindi e waɗugol fi ɗum kala ko waɗata e haaju humma ko janɗi kum fanɗi hay so tawi ko transfert paykum ma iwgol e o lekkol ɗo naɓamo e o lekkol ɗo waɗu istikhara sa fokkiti yahugol ka meɗen ɗo waɗu istikhara allah miɗo faala yahugol ene mi torikema yeeto lanfi yaadu andu haray noon karmokojo goto o wanno istikhara tawi himo faala jombugol wayni miɗo faala jombugol allah mi torikema suɓanola istikhara on hollimo hino moƴƴi o jomboye sonnajo on tawi aduna on hoosi wontiri sengo yennugol sonnajo tu wontiri sengo haray sonnajo no ɓuri fof karmokojo on jooɗi wayni allah pelletle mi landinoma kanko tun e allah woni e yewde mi landinoma goye innuɗa lan kadi no moƴƴani langoy joni noon ko ɗum ɗo mi tawi ga konɗo mi gerdata o waali o ɗaani o yii kadi ka ɗoygol no moƴƴani oyni awa allah si allah jaɓi so yenni honɗunde hannde kadi mi muñoto kadi mi accitata fes watti joni oɗo si tawi hoɓɓe hino arde o yayta o fotta e maɓɓe o yeetoɓe haray de mi toriki on muññoyto par ce que ɓe go yenno e moƴƴa noon haray koye muñño nani yandi sabi allah ndemo ɗowtaɓe kadi oyni haray ko yenna ɗon ga kon kala ko hen toriki on kadi muññe kadi oyni allah ɓay tun ka innoɗa no moƴƴanina ko ɗum ɗo adduɗa mi jogitoto ɗo kadi ko istikhara on noon istikhara on noon woɓɓe sikka e joni si waɗi istikhara on ha gayni koyo hoyɗo la iɗa wawi wadde istikhara hara hoyɗari hay e hunde hara ko honno kadi yirata façon go kadi ɓurɗo jaalade on e lollude on ko sayɗa nangi fi hunde nden a waɗi istikhara on tawi hino moƴƴanma ma moƴƴanama sino moƴƴi ɓernde ma nden heɓay courage si tawi ko goɗɗo nde yewtuɗo wo ɓernde ma nden ɓeyday nangude ka memminɗa o solution ji ɗi hara hiɗi newi andu haray hunde no moƴƴi istikhara on ko ɗum jonni nokkiyel gon ton a waɗi istikhara on bimbine ñande ma bimbitinde ñande on yewta e tun ko konguɗi tawa découragé e ɗima tun haray ɗa wawi wattude ɗiɗaɓum watta tammum kadi goɗɗo kadi woma waɗande mais ko ɓuuri e moƴƴude kon ko ya waɗan hoorema ma nadima man istakhara al khaliq wa shawara al makhluqin o shawara al makhluqin ko ya lisodire yimɓe ɓen hara miɗo faala nde hunde ɗo a yetta ko fof kono hay no wodi no saw yiyaɗa ene directeur o miɗo faala ɗum ɗo de honɗum wiwɗon e muɗum par ce que haray ɗa hawndi ko giɗo ma pellet ko laaɓana e ma ko yettoma kon ko waɗanta hoore makko kon yaha yiida e oɗa kadi yaha yiida e oɗa kadi joni a landike allah a landike kadi entourage ma ɓe ɓurɗa yiɗude hooloɓen tammun ɗum ɓeyni wa sabata ala amri on sa noon ƴetta décision final ɗon ko ɗum ɗo kadi allah inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hakkunde makko e sahaba ɓen kadi si tawi guere fukkitanoma ma ɗum probléme ji ari tawi wahayu arari ko ni nelaɗo sa sallam allah yetori woni wa shawirhum fil amre diisodir e maɓɓe de wata ƴettu an tun décision ɓay ko a woni annabajo landoɓe wa shawirhum fil amre diisodire ɓe adda mo be adda mo be adda mo be adda joni noon yehoyi ha ka lannitoɗa oyni faisa azamta kono yekki ɗon fatawakkal ala llah joni noon sa yeehi ha daari a tawi ideji ɗi ɗi wawari fottude nokku gotum haray ko a ƴettu décision o hande kadi hoorola allah subhanahu wa taala nelaɗo sallah alih sallam nokkeli goosi piiji arino ni ɓe ƴettayno décision sahabaɓe fof dara tawa ko ella few kono ko ɗum sahabaɓe waɗayno ɓe nayne nelaɗo ɗum ɗo ko wahayu ni ka ko feerema antum si nelaɗo sa sallam maki e ɗum ɗo de ko wahayu mo be deƴƴi hande kadi wama kana li amri wama kana li mumini wala muminatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara se yewtiɗo ha min ni allah daali nelaɗo maki haray kala komi joginoɗa e feere ma komi jogino e feere mo ɓe mi yaadu e feere muɗum nde joni o so nelaɗo sallam maki inni ɗum ɗo dey ko wahayu
sahaba ɓen fof pare mo ɓe deƴƴi goto wonta inna ko samina wa atana si nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki inni a ɗum ɗo dey ko feere am sahabaɓe gon sa mo be manifesto inna haɗi waɗiren ni en waɗirayno ni waɗiren ni ko ɗum wonta solution nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lam yakun mutakabbira ɓe latanoy ko neɗɗo honitiɗo innugol ko min woni Muhammad ko min woni nelaɗo Allah ɓe waɗama ɗum hayde wotere ɓe tippitoki san e pehe ɗen kadi iɗen gandi nokkeli buyno toon nelaɗo addayno feere sahabaɓen contradisa ɓe hara wahyu arari nelaɗo ƴetta feere sahabaɓe ɓe gollitira feere sahabaɓen kadi ɓe lumboya kadi ɗum nokkeli buyari no tawa e muɗum feere nde Salmanul Farisi addunole ñande aduna Allah on fof huɓunoɓe nder Madina tawi ko fi lannugol julɓe ɓe lanna fi nelaɗo sallam lanna kala ko fiyete l'islam ɓe ñande hari l'islam ko wonno tum ko nder Madina nelaɗo maabi wahyu arari ɓe anda ko wonno ɓe watta Salmanul Farisi wini nelaɗo menen simin heɓino sifaɗi situation ji o andi on noon komo iran dowga yewno ha kanko e nelaɗo ɓe welduno ha nelaɗo yewti yewtere hoore makko luttani ila yawmel qiyama ɓe maaki Salmanu minna ahlul bayt Salmanu o ko jeyaɗo e amen ko jeyaɗo kay ka suudu annabankako kadi sikari teddugal hatti ka oɗo ɓe yewtuno fi oɗo ɓe yewti sifa ɗum ɗo kadi Bilal ma ko ɓuri ɗum ɗo kadi Bilal kadi on say Salmanu addi menen si probléme waɗino de ko gawol men jasayno kala yawɓe madi menani khazwatu khandak ha gere on noddira sedi gere wanno ɗenka gawol ko Salmanul Farisi radiyallahu anhu kanko adduno feere ne o wini menen men jasayno gawol men huɓintina few si ɓe gandi men wata dartade ayɓe ɓen ɓe wontira nder ɓe wontira honno ka yaasi ara hande kay min bugodira ɗon hande kay ɓe hewtata men hewtataɓe kono ɗon men sakko rayno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki waɗen ko Salman wi ko par ce que ide go ala hay hunde balɗe 12 hiɓe jasude gawol goto ɓe jesi gawol ngol ha ngol luggi ha ngol yaaji hande kadi tawi pucci wawata lummugol hande kadi iwa gaɗa yaha gani hande kadi ɓe jesi balɗe 12 goɗɗo ɗanaki na ko ñamete kadi wooti goɗɗo yahoy ɗon ha sahabajo tawi o tampi hande kadi o wawata hay daragol wari wulliti ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni nelaɗo mi tampi ko ñamete ala ko yarete ala nelaɗo waɗini ɓe waɗini on say ɓe waɗini ɓe ñori doloke maɓɓe on ɓe hollimo reedu noon tawi nelaɗo sallam no ƴetti kaaƴe haɓɓitika reedu fiwata ɓe yano sallallahu alayhi wa sallam ɓay o yii ɗum ɗo o huccidi kisango o continue o ƴetti kerikin tawi ala ko wowle hande kadi o continue joni noon andi si goɗɗo ari fewno ɗo jangi ha faami fewno ɗo tawi ko ɓe o yennata bimɓe kikiɗe hirande e soƴƴare sikki tum hara oɗo innata o famari dina ga ɓe ɗo woni sahabaɓe nelaɗo ɓe sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ko wiyete kon alkasal ngamelo balɗe 12 ɓe jasude ɗum ɗo Allah waɗi ɗum ɗo le kay sabu heferɓe ɓe wawari ɓe hewtude sina kefero goto no wiye ton geddo Allah kadi wonnoɗo hari ko bandi kadi hattirde e bandi ɓe innamo simi yeggitade Amr ibn al-Wud oɗo ko wawi kafa kon fo e arabu ko oɗo nattanta leɗɗe alarba oɗo sido yahede ɗum kanko o piridata no ena tanki ɓe timmari temedere ma yeeso ton hara tigi tigi on haysi ɓe wattarimo ton kanko tun temedere ɗum ma pintamo ɓay yehi ha gere o wuli ɗon ɓeya fo hino ga himo to kono kanko tu wawno lumbingol puccu makko ngun o yiwa to o tawa julɓe ɓen nder o wiyeteɗo Amr ibn al-Wud oɗo ko hombo warnomo nde ñande ko Sayyidina Aliya radiyallahu anhu hara hiɗen andi qissa on warno o inni o teeɗi julɓe ɓen fappu nde ñande o teeɗiɓe tawi Sayyidina Aliya nde ñande ko moyen de 25 ans matelen noon 24 ans 23 ans 25 ans ko duuɓi makko towoyo ali fukkitede e kaafu mu nela sifayni na an fala ka o itta hoore ma fewn kono tawi heɓaki ko wawatamo dartade ko andaɗo o andi si Cristiano Ronaldo jo tippiɗo yini comme o jota contrat ɗo joni joueur ballon fof mo ɓe jotto fanka ɓuuɗe ɗo hande kadi par ce que ino anda ko hombo woni Cristiano Ronaldo ka banggue ballon ma Lionel Messi ka oɗa kay on say kaafa waɗugol guere hari ko ha wanowa makko ɗum noon himo wowla haalaji harto o yenna ali nde wotere tun o contradis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o habbaki autorisation o yimmi oya ko yenni min mi haɓidata e ma min ko si bamma no wurno noon ko on so tawi min teɗodirayno o yenni mille ko min woni ko wara e ma tayle hande kadi mone on noon o ɗuuɗi no andir ɗum noon qissa o mone on ɗuuɗi hande kadi oya tawi joni falama warirgol hande kadi ko warirgol mo mone hande kadi kono yehi ha tawi tigi o moman yatawakkal Allah fa huwa hasbu sa hoɗori Allah tum wallahi tigi tigi Allah wona e ballo ma hande kadi ɓe yehi hari tawi marsali nano habbornono ɓe yimi ka hoore pucci ɓe memi ka leydi hande kadi yiltodiral wotire tun kafa o yaka yani hande kadi ali yaltini fi tufugol mo tun no ardi riwayaji go o yennimo nokkel go ɓenni o tuttimo ali yimmi warari mo few sabaɓe mo ɓetami hoore muɗum taw anga heeɓi o occasion ɗo penalty markugol hay goto ala to ronka markugol
parce que ko ɗum on kefere ɗo waliki e leydi o jogaki kafa hay e hunde ronka tufude mo ɗon wonde wotere taƴa hoore makko inna yo immo kadi o inni yo arga kadi ha timmi laabiji tati kaka tammun ɗum Sayyidina Ali a wari o wari mo non hande kadi ɓe landi mo non ko fi honno o hari mi falaka warigol o kefere waɗo ndu bandiro ɗo hara wona fi Allah woni komi waririmo so ndano ka dambuga waɗirgol fi yingo on taw yey o qissa ɗon o inni fi honno simi tufunomo mi warimo mi taƴi hoore makko ne fewno ka o tuttilanno ko mone ko o tuttilanko mako o yendilanko woni komi warimo haray naafi Allah mi hetto e ɗati mbaraji ɗo yesso Allah subhanahu wa ta'ala min hande kadi o immo men fuɗɗito kadi hatimmi laabiɗi tati riwaya goo ko ɓeynata himo ari o inni himo faala natugol l'islam wo kono kanko be am kanko e amir on ɓe jippirata o Sayyidina Ali ayni ɓay ko min o teeɗi hay goto ala la lontade ɗo ko ɓe men gerda goto inda ɗon bommi yahante moɗo si goɗɗo woni yeesojo nayo won tun hara ko haɓɓugol tun karawati on tun ma kaftani wi yiyani ko foti hara si lutti goto e goto mawɓe ɓe maka e goto gonno waɗa ko nene fela hara ko ɓe on tigui dartoɗo oyi o wari oɗo tawata ɗum ɗo ko wadduɗo nde feere ɗo ko wiyeteɗo Salmanu al-Farisi radiyallahu anhu wa akhiran toɓɓere nayaɓere nden ko ittata barki e arsike bani adama ko wiyete kon al-khiyana jamfagol jamfa arade nden en woli non ɗanagol bimbi ɗiɗaɓum ko honɗum fanɗingol juulugol tammun ko honɗum ko alkasalu ngamelo nayaɓum ko al-khiyana jamfagol non ko ɓuri andude jamfike wo ko jamfiɗo hiɗa wawi jamfade har hay goto andade a jamfike kono balil insanu ala nafsihi basira neɗɗon kañum hara hino andi ko yeeyowo yeeya goɗɗo inna ɗum ɗo ko marque ko original hara hina ɗum o jonnama coggu hara ko original hara ko marque yeeyamo hara hina ɗum no hara ɗandi ko basar a jamfikemo goɗɗo yo yeeye ko komaro ɗo mi faala innamo ko kanko ni hara hiɗa andi hina kanko o anda o jonnima coggu ko o faala kon a jonnarimo coggu ko o yoɓi kon a jamfikemo ko non kala no kon ardi foti ko piyowo beriki ɗe beriki ɗo ko plein ko jaare siman no timma hara hiɗa andi timma no ko woniri to wo hara e jamfike Allah ittay barki e jawdi ma nden hay so tawi ndi heɓike ma ɗum Allah haɗa ma few heɓugol jawdi Allah inni ka deftere makko wa man yahlul wonɗo jamfiɗo ya'ti bima ghalla yawmal qiyama o ardo e konko jamfi yawmal qiyama hara himo ronti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maake hadisi go man ghashana wonɗo jamfiɗo ɓen wonɗo jamfiɗo l'islam wonɗo jamfiɗo julɓe ɓen wonɗo jamfiɗo tagu Allah ngun falaysa minna haray onno ko tawaka e mofteji amen ko ɓuri hulɓinade gon fof no ko tuma jamfiɗa état jamfoɗa leydi nin fof ñaama ko leydi fof jeeyi si tawi masala Belgique ɗo ko 13 millions ñaama ɗo haqqe gouvernement haray a joganike 13 millions on fof ko yawmal qiyama sitta so tawi ko directeur on ɗo to woni komi ñamani 10 euros 100 euros ko ɓeɗo tumi yoɓitoyta kono somi ñaami ɗo 10 euros 100 euros ko état on fof jeeyi miɗo andi koye hoore tooñe 13 millions belge on fof woni julɗo wona julɗo réclame yay on haqqeɗon hoorema yawmal qiyama par ce que man khashana fa laysa minna jawdi état na premier ministre na roi wona président wona ministre des affaires étrangères hay goto jeeyi ko leydi nden fof woni ko jeeyi jon noon an sa mooɓi ɗum noon tun an tun a ñaami ɗum noon an e ɓey guurema ya'ti bima ghalla yawmal qiyama on tigi ardo e konko jamfi yawmal qiyama alkhiyana ko wiyete kon jamfagol foti ko ño'owo foti ko peesowo foti ko etowo foti ko yeeyowo foti ko gollowo foti ko gollanteɗo si tawi hara joni ko enen golloɓe an e patron kon on signi contrat vraiment mi gollante leere jeetati yaha waɗa to moofo maafa e nder leere jeetati on fop hara gollari ɓuuri leere ɗiɗi ma leere tati hullugol ƴoyre hullugol miɗo yehi toilette ma ɗum miɗo waɗi kunɗo miɗo yehi fimugol miɗo yehi juulugol miɗo yehi ɗum ɗo miɗo yehi ɗum ɗo miɗo yehi ɗum ɗo fiino leere on tum perdira hara gollari golle makko ɗe lewru ndum maya noon kefeero geddo Allah o yoɓama salaire timmoɗo hara hiɗa andi a gollari golle kefeero timmoɗo ɗen o hetto e hakke makko e yawmal qiyama hay si tawi noon o yahay kaniri yitte jahannama alkhiyana ko wiyete kon jamfagol kadi haray mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydu e moƴƴinande haray noon eɗen andi piiji ko feƴƴi kon fewndi kon ka meɗen
ko wa ittane ndu wo ko Allah haray torki Allah yo Allah on ittane allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbi maghfur wa sa'in mashkur wa amali mutaqabbal mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di farrugan masuma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min bayna shaqiyya wala matruda wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin torki Allah yo Allah ittage ngandeji din yo Allah yafo en bakkatuji din yo Allah jogitore sabu yurmede makko ne o taw jogitore sabu bakkatuji mene do bongo borden doni yo mobindiri ka aljana wondude e yafede torki Allah subhanahu wa ta'ala mo men fatibe fu yo Allah yafobe wonbe ton e newende yo Allah duumimbe wonbe ton e sattende yo Allah on ittube do nababe e newende rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin